Bicolandia. Pigtutubodan na miyem Ronin Suredagang na arestar makalis na magpabakalin badil sa Banuanin Vira Catanduanes. Si Kabrigada Kenneth Bermil sa detalye. Kabrigada Kenneth, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nadakop na kan PNP si alias Ibon, 25 anyos na lalaki sa ginibong gun bust operation sa barangay San Isidro Village, Banwaan in Vera, Catanduanes kaning June 26, 2022. Sa ginibong operasyon, kasubangging alas 10:26 kan operatiba nin Catanduanes Provincial Intelligence Unit sa tabang kan Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company. Inaristar si alias Ibon, makalihis magpabakal nin improvised na badil asin 4 na bala sa nagpanggap na buyer. Nakumpiskar nin kapulisan ang badil asin mga bala mantang nasa kamot na nin Virac MPS ang suspitsado na may kasong pagbalgar sa RA 10591 o an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition and providing penalties for violations thereof. Nabisto ang suspitsado na miyembro subuot nin Suridagang o grupo nin kriminal sa isla na nanginginot sa pag-ikit, pagtinda nin badil asin droga sa Banwaan nin Virac. Sigun sa iniluwas na report kan PNP, ang suspect ay dati na ding kinasuhan sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaitong 2017. Iyan ang bareta gikan sa islang probinsya nin Catanduanes para sa Ronda Bicolandia. Ini si Kabrigada Intern Kenneth Bermil gikan digdi sa Regional News Center kan Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority.